أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال والجواب واسكو من دنكوين نعماما نغير ما تاو دنگرارا اغولا لخو او ولا لخكي اون دنگتاي كم بالي كوين قرقرنده كيو كتا سؤال والجواب نيو من لا يغر من سكو من دنگا قرنغري يا ما اقرمون استاذ بكر حيدرا وكوين موصلي ارسدن قرمون سكوتي فالا غنا دنگتاي وني دنگتو ولا لخي ان شاء الله. او مارمو ora ko nanti oni sage kada madina misrina Allah hare ne mando kisenga kama agar madina ora ko nanti ira golle hana be jopa kenni misiren sike aro Allah hare nka gumun kompu kun sike ni to misire ke sike nyime naneni hi qore gonya silama onde kenna kangai كان أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه أكين فاتيه ألا قرن قرنين كي أكين نتوغ مسيرك سكين نغني ورا كوي ننتي تارغمنا مسوري سرحانا بيغا فاتي سلام عودي ألا هارين غريم مدينة هون را كوي ننتي أسعد بن زرارة يعني hono akwai nan di kulsum bun hidim ala ren jatigi quba ala ren ga yanka quba aga yanka sereberi ajati gani be kulsum bun hidim akin qirsai hono akwai nan ti akin pana ya amfati ala haren le hale ka ken quba tar hugum da mesugi ka kebe sabatin tengani ken kulsum bun hidim radiyallahu anhu akin pana amfati na sabun ya kenyi Allah harin jatigi ya quba Allah harin yanka kebe da arsin ali karamallahu wajha bi kun jatigi kulsum bin hidima kemra kebe na asar bin zurarai a ken sertuinde mosir na sabun ya gobaga qabla bere ken banin najar ya baga kun qablan yare asar bin zurara madinan ko iro Allah arengara me warita hana be migati mera ti yahudiyanu go kamana ogongo tin nabi me be tikyani tikembrenga o maasi ino hirai kenno qusui islam aw ne kannen kini Allah harenga asar bin zurara yi ken jamari kenna ngale surata miro hillo ke ila Allah rungina Allah harenga islam aw asar bin zurara yi kun kanare ken pale tanyere aro halle sereri wadi kena aqabatul kubra Allah ranga layrun city iro madinan konna aqaba beri wadi kena aqabatul kubra asad bin zurara ani ken khanari kena abu umama kemira Allah ranga rasulata marhillo benya yungumenga madinan ko ku kama kemira kunyungumu asad bin zurara ani kun khanari ani kunyungumuri kembere nga asar bin zurara rasiran gabagabenya kenna ga lala harengara sire wala madina nan tano qarawni wadi kana al muqri kani musa bin umariya ken jati ken asar bin zurara kembere nga asar bin zurara salama onjo paro rasiran gabagabenya ora khenka tukuwa nandangi ka alla ma kenya wunte Allah ma wun fudu na sababunya aken fati Allah harenga diga madina bane ni to misrisige kemen na anani kembrenga Allah qirna khaneli kiye akenga birambe aga fati qibaren kiye Allah harenga nandi kebe na sar bun zurara kallen kiye a kembrenga Allah harenda diga me ko no a ati kallen arnyo kebe nya asar bun zurara kallenga
qarabun ma yana kengo kembi dibase kenureni o hay gollen tan filan a fatu watige agamuti wati be arayin misiren sekenwo itan filan kemira kebe gani yahudiyanwa igo madina kenai Allah harenga diga madina asbatu dangani nanti nabi me lagare be qibarenga o kitabindi kenya haike suka suntare ken sabati ka ikun ma nanti nabi me lagare wonni bu ikunyari na sabunya nangiri nabillahi ibrahim nabi me hogari ken subu yare ken nata ikun wani wasima nanti nabi me lagare Allah gare himme mangudu tawretari a na mangudu linjili kembiranga ikunye ma nanti kenta baka siratana de kunga he hati su imad nan kon babana nanti aiwa qarasa gonya ogu tawnu madina na nabi me wadu ken akhir zamanin nabi me aganari o kapai na gaja kome adin kon gaja moome na gaja kome iram kon gaja moome a kembiranga madnan ko wati su yahudanu yi gongono tige digame yahudanu kwani ga dankanaru nanti awrni bu kunyari kembrenga Allah haygara igi ken durago igani rahime miri Allah ma yake more ken ati yahudanu kutunten ngani serubenu mosir ken arabuni na sabunya ken ati arabuni ya sankuntaru ni gan qora dina qablan suka mantenga na sabunya nangiri nabillahi ismailai gilikin ya qihare kennan ga halen na la warama Allah haringa nemano kisinga kama qihare mabu arabununi keta ibrahima diga killeke ken sankuya urayila na ya borbate nyi a ma Allah haringo bangene kotabe arayi kamusikiro halle bori kenyo alkaba noni anga ini qabila sugono bore kharkharante wa ma arabun qabila su igo makan turazini ayin bore kharkharente wa ma an yora mbore ngara alkaba noni kembere nga besu kana salman bore ngono horoban bore ngana wono kembere nga ibore batenke nivoi ma kamustikiro halle bore kenya nyal kaba noni ala renga bangen ko tabe kembere nga yahudi arabunu isangu tagu kenga ati anya khoro mosri ikunyani ille nyarun kalli yana le nyaren kita ille nyare kite ni gache yo kumen kutunu narare tina sababunya tille nyare tarantarno ando hina gajanya giri arantande mana ti maganande mati yaganjinga tikembale arantande mana kenga ti a itu inde tike mosir mi kumen kutunu na le nyaru lare kenan yale kebe gan sobunenga a unya tuiti kenga mosir sobine iya tuiti sobunenga mosir a kebe gani nan gajanya nan bawme na metonya arabuni ya tuite kenga mosiri kemre arabunu kenga ati yahudianu kutinde ngai qabila bere dina qabila sui kena arabunu qabila yi kemra nanti nabi mel lagare ngoni bu kundi ken khoro iha kharenda ikunyi me ngoni tawndenye nanda bagi kunyare pase awati kunyai baten dungonunga wote himbera adim samawiyu ken yahudiya arun nasara nya kenga ati a kemra yahudianu ito kemori ma agorni bu arabunundi agabu arabunundi Allah harenga diga madina igara tuti to monchuma nandi keta a nabi melagare ka haike qabu arabuni yari ken saburo ra hasida umato kirai keta iwo ira ogma fere buren su ko mante mon surondi Allah harenga nema madina tagni a ini to ken no yarsa kebe na abu umamai afati eli koni nan tafati yahuda nuna manikita nako ira dame beko sir hakar man take koni ka sire mo am prende ngona sirendu ango diga mu koni himbe me gati diga ngona kallu ira koy nanti nay nabi men gani ta sahaba ke mai ni fati fiyo tin nay nabi ni me gani tumuni me ta sahaba mai ni fati ay da ken diga men goni madya men ga kin Allah harenga da men ga kin Allah harenga Allah haranti udangan la amliku li nafsi wala ashabi min Allah shay'a atige Allah hare ikiranta homarna imira wa iranta homarna baka isa banun kanai gilala bangiya iranta homarna isa imira iranta homarna isa banun kara gilala bangiya kin wuren kangai iranta homarna kin wuren iranta ime kabana kallenga wa isa banun kana iranta no kun karo kallena aure ni ken e kundi ti nay nabi me gani ta sahaba mai fati kina abu umama kun kwara da ma ko ke kimbale besu adu kallen wani qibare
a kinna Allah ma satan wani ga time an fati nabi mai mo fati jango sahaba ikun me haro nabi mu be ken Musa aro nabi mu kutube no ga dangi kun su ka fati kun fadi kimira nabi ma umma kun ka wafati nga kai hayni to Allah haram be gonu ta sahaban fadi ken woni diga mai ta an ta onde ngani na sirandugu keta an yimen tatu an wadda me be ko ni kenya haike Allah ran karu jabe ke ken no koy keta Allah ran kitana kebe na Abu Umama ajana jan kabare Allah ran kitana ken kiten sauni na ajana janya kembira woko ni kwara nanti serebe no gara aljanna rahem kutu gila Allah ran sahabanundi Abu Umama wajjata nuri sirahan hananu benu ga fati targo gumunda ito nun koni kebe gani Ammar bin Yasir ahawa Yasir ikun aro amma Sumayya ikun ya sirahan hananai himenu ga da aljanna rahem kutu islamin suka manten kane ikun ya aljanna rahem kutu islamin suka manten kane Allah ran mantonundi ikun pana fati kembe wote kunyara as-sabiquna al-awwalun fil janna sabiquna no himenu ga samin na lo aljanna Allah ran mantonundi kenni kuyi keni Yasir ya Sumayya keni Ammar bin Yasir ma arahawa kenni gale Kulsum bin al-Hidim radiyallahu anhu kenni gale Abu Umama keni As'ad bin Zurara kenni gale Usman bin Maz'un kun kale woni toki kuma nan ga wara sahabanu benu ga fati nan ga wara badiri ga yenga ya surata miro nato benu ga fati badiri ga yenga surata miro nato benu ga fati na lawara uhud ga yenga Mus'ab bin Umair no Hamza no wadi kusra as-sabiquna al-awwalun fil janna ko hana li al-janna raqam kutu Allah harim man to nundi kembira serbenu ga samina fati kenni kuyi serebenu ga samina fati kenni kuyi kembere ga tarogumu nda kutiga mosiri ajana nema ara lunwe ku hanana araken gutu kembere ke bena Abu Umama arna dunge orama aken fati ke wati yayi Allah renda ajana jampin kiten sauli nan kitena ajana janya aken qabla be abaga qabla be ora koy nanti banin Najar ban Najarun kon yungu men ya kira karan kare ya ma Allah rengara sirbin ya yungu men surata mara hillo kere kinan aqabatul kubra ke Abu Umama yin kundi kembira Abu Umama ga fatisa kebira ni aqablan sirunga yani ban Najarun kon ira Mekka homa me nalikata Allah renga na sabunya Allah renda surata mara hillo be koy Abu Umama nyiri don gun qabla yira nya yungu men hi ho ga nan yana qabla ni wasar nai wani qabilan pinu anya jalan kutunu itoge muarsa keda ira Mekka homa me nalikata Allah renga ite Allah hare angara serebe ya yungu me okro mena kina Abu Umama annatu kalenda uture kembere o amunda o qabilan seren so hayere o amunda anna aram place anna ken koyi oya annan kitembere sere himigo wala batin kembere ono henun jonko ikenga na sabunya surata miro hillobe angarinya yungu me ngamba nan konsu ko manten kama Abu Umama ukundi bo wa munana aram plasan koyoya kabilan pibe nagri ono jonko yai ano warakille khoma Abu Umama ga yanya na mobe kemira Allah renda iya ganyara yara jamakiri Allah rema kanu nantini kitembere sirbane kabila kirikini bani Najariya Allah renda kana ina honya himbe khairinga wi kama dina ina sere koyiri kema Allah rendi ban Najar konda aiwa ngeen ne ga nan kuma ngeen ne ga karun konya ne an kuma an guyi mo kendo na sabun yora khen ka tikin aken Allah ran kismai Abdul Muttalib ma kemba ka ke qabla yar bani Najar Abdul Muttalib ma ora khen no mi katna wotni kenda Shaybatul Hamdi ken hibe en Hashim adigante voyage dangro Madina ara yare mundu ke qabla ken bani Najariya ara yare mundu kundi ara yare mundu yare to en Salma bintu Amr o raken katikinga Salma bintu Amr ara nyanya nandiga voyage nga masa ke kharafati me agara nyaga be agara uche be Madina Allah ra yare ke ara warjan kita
kemra kingar jare kenya nya Abdul Muttalib aga sare lemya yugo kenya Abdul Muttalib ola la khidangin tondi ora khenkati kende tayinga mosri kemra kunya akhli saybatul hamd ma aga to Madina magonyana agorno yambana gondi kene lehunan leminawa kemra akbarenga diga Makka nanti aywa kebe en Hashimiya ala yarabe yari Madina kene Salmai ala lemekita a lemeke mallemeke migra harenqi makan konga kingani Hashim me khona yugo kingani Muttalib ya Abdul Muttalib me tongo utini baka kebe toni ken Muttalib ya kemra kenda ferenya igo sageneti aya mobe igo sageneti Abdul Muttalib mobe ora khenkati kinga khibare biga dangi kina gaben mosiri ora khenkati kinga ora la khidangi tuma Hashim ri mo onstroni nan kuna makan konda nan de aywa yake kone haira Madina iro inta sagene few ma iri granyo lemeke kina Abdul Muttalib ya ma ira ga sage kemra gari mo onstroni ken kharayin Salima e qabla keri ya gare begani a place nya on khora yugo yonun place nya agana setu singa ma qabla ni so gelinan setu dabate Salma ga setu bane qabla ni siranta to hale mawnyana iwarno talindi ti Salma me setu singa malengi agana setu singa ma sirsunta to hale sira nyanyi ga sago mosiri ar anyi yum place ni wa gayan kana de gayan sir sagay kembre na nandi Abdul Muttalib kaiga kuna isurna nanti wara ira usagini kebe na Abdul Muttalib make ken gayin sir sagay ken tuinde kibar bega dangi kendi ola la kedangin tukuri gili otar ko ke joparnu ora ken wala mosiri mala kulli hali muradun koni yani kebe ke yani Mutalibiya adiga arani saybatul hamdi ken Abdul Muttalib lemnan tawma kemra arani aro lemnu wasanga ala ferenya igo bakate mowe aga butai kibar gabe dangi ken Salmani ibuna halama ambatu aro yahudiya no kibar bega dangi kendi wala la khidangi do wara khenkati duma me muradun koni yani himbe ara sage nan diga Makka o tawna hale kemra Makka gonda tinni teli ken kangai ati keni ikome kenai aro makango kenai aro Abdul Muttalib gemari kilendi nanti iwoni gare go sagai me gare kena ma atoro na sawunya akenga ni serebe asigram khorene Hasim remen makango ngana tu nai wuce malato ay worni asawi na hasida woni tora kinye ken sabra iworinti ikome kembe ga akbare ngana igana hinsu monsuru ni watibe halle akbare ngana tu kinga ini hinsu monsuru uranda tora kene qiyanatu nan same ken kane woni torakin kenya sabuni ken Shaybatul Hamdiya atiken biti basiya kembre ngagra setundi halle aga agaro makano no ratin tele ken koy atikeni nko me yoye parce Muttalib ge ken Hashim ko na yoye donc e gosandi Abdul Muttalib ko me yogo donc ken to ya hayga kabay ma ay metuiti kenya sa ken Abdul Muttalib ya ka alle minan to mangara to be sagai ken Shaybatul Hamd kira ala kenya sagai na sabnya asare gila ga sare ko tawe yindin kulle go nyaay men yindin kulle bane nyaay kulani kemira man ko sandi ki hay tigande nyintin kulle hage ken Shaybatul Hamd tigande nyintin kulle hage kemira to nyaay ken sawu be ga siga to nya Abdul Muttalib ken hake kembre nga to ke mori ma igorna tu nanti ja keti kome ka Hashim reme kinani Makka yumumenga ken kotanga ka kena illa khendo mi Abdul Muttalib ke la khema wara kadi ken to kawai kembre ga kenya sabun Allah ringa ti inne gani inne gan karungoni bani najarum konga asabun kite kyari kembre Allah ringa bani najarum konda tingen ne gan karungoni nan kuma kemira ngeme gana a yungumenga Abu Umama bateni yele kenta bakawa isu waseti kenga oti kengo baka kemira Allah rente tinge manan gunyungumenga keta akbarin ya Abu nanan ningai kbar hoga na akita kara ko niga kenga na kenya waseya kenya na yumara uteya bani na jaran kono mena nan diketa yungumu tamiro hilobe Allah rengra koyi nan dukunyan madinan konsu ko man den yungumenga kemela kunyungu mutamiro hilo kebeni banna jarum kon khalenga keni Abu Umama ken fati ka keta Allah harenyi manya ikunyungu mena ikum pinga na giri
kenya abuna nan Allah haran yima ne mando kisenga kama kellungura musiri ikunda yumara wute kita qablan kutenga makebe me kita na sabunya Allah hare an kan karungo nyen banna jarungo bo kenna hale anyo me kega tusino khobe kenga ni misire ge dingranga ara ka umuku kombe nga sigi no khobe aga tusi gende bere keni banna jarungo nya kalle Allah hare ngara ko sahale ar suhail ma aro Allah hare jatiga abu ayuba kenga banna jarun kenye kemere Allah hare ne kan karungo nyen wa kunna takhino ko kita Allah hare ne musiri kemere nga banna jarungo igun khana ira yumara wute kitatike kebe gana Allah hare nyime ganya yungume qabila keri abu umama bateni kemere nga Allah hare misire nga sigi hinu nga time madnantare awuma oroganze honne na sawunya silaminu ya hagara jamane kita kebe gani sallen qibarenga nan kawma me nan sale dingira bane kemberenga ken jope madina salama umpi gabe kebe gani koren qibarenga ken qibarenga ka madina kebe gani hadunen qibarenga ken khana yang ka madina kun su ko mante hinun jope na sabunya wani makka watibe jamane mama maka khone qalle angana salamaw nandi la ilaha illallah muhammadur rasulullah awan sunna men ketangan se ko nyana ay me banero alana na sawunya higgabe wono maka kuma jope har kebe ngani juman sallen kibaringa ora ko nante Allah rena ken jopa birambe agari madina rora khanyme ken salimu remun dingiran ara juma hanan salino kembrenga salama umpinu maka hoggabe wono kemma jobe na sawunya islamin jamani mai islamin ma qaslama umbagara jamane kita kiani madina silama unda demandanu kita kiani muhajir nanu aw lansar nuwa kita silama ungole asoka mana yan honne hadun sike juman sale su akezu ko manden jope madina silama ungole gabe wono maka kema jope madina yana ga jope silamin jamane aw kuma nan sabati silamin jamane aw kuma nan sabati bo kebe gani misire nga sigi sanna nyime kebe gani misire qille ngala randa jaman ka homa me nandi misire qille anyana kamo nan same misire ke sikenga ne salwaati ngana ke sirani yarne na koni nan dawa watingi angum benu go qureri aw kapa me nan sali himenu go no gutana ku aw kapa me nan sali nan ta su ko man denan ka me dingra bani kem mayno ke ngati ka misire nga sigi wati be kembere nga wati ngana ki auto ne kamo nanti wati ngin seruna lisali misireni ala randa jaman ka home nanti la nyana kamo aw minano shawra lemaw bokin shawra lemaw ba qur'anan da sahaba nun tiga tikin ala salam nun tiga tikin ati aw amruhum shura bainahum ihin sawra me sawrenye iro menawa bala rengar kawma me nemano kisen aka mala renti keda misiren sekenti me keta jaman kapa me kamo salwati nganaki hore kanne to nande aywa ngeko ni hakarla benge ona butu dare mundu kem butu salwati nganaki hon sedu kamun na kem fute kembira deben so amuku kembira watunu nande wati nge ko yahudiyanu kem butu mengo yahudiyan batanu ma mobe yahudiyan misurundi har lengi ko take butu nyanu ma awati nganaki wa futene hora kem pakarla ko ni ken no qusui Allah aranda hakalla ken nakari na sawnya butu ken ari yahudiyan me salama onka yahudiyan dinahi nanti onyagaro yahudiyan bate isal qimoni kema lu Allah aranda ken khoni ken no ko hore kanne to ti kembrenga ti ona yimbem kum de wenta tibanenga kembera salungana yimen qurengari ina tunanti salwatinki kebera keko kenno qusui salukite iti yimben kuma yimben qure kenni wuronya ide ka kiendi yimben qure enta de na de wuron ko ni yimen kuma yimben qure ngo bangene ka kiendi kenta bangene kenya watibe ala rena ken kana koni parce que kembidi hi sabatinte
nantina imbenkum wuron godi aro na hansulu no kha kene ga kena na imbenkum anga yin himmeno angu men go imben angu ina qure ngali kembale himmeno go no kutana kunta wali mena tire ngali kembale ta qure ngoni wali kembira kempa kala khana kema kille kita ho kana de kanne to ti ay way ke kon go himbetu salwati ngana ki ona sere wara a nyaare debeni na konin sero nan to wati nge ko ma go nyana nan kaso mobe bo sabanu yonu kite itiken khanari itiken biti hillagar khalle madina lenki debe kello ka debe ngana khoro kha anya na itlana yare ngana kene dingira no yonu nan tanga ko ni kunda kinga ni salwati ndangi o ka kapame na lim misire nyari fogi besuna tu wati bane nan di wati nge besuna tu dome wati bane bo kelanta suro nan ti sire nyare debe ni na ko seruna nan ti wati nge kelanta suro yirange me go tlana yare nga wati nga madanga kinga aw dangin irango kene debenta tuwana wati mo dangin kuma kembera ira ko nanti kempiti hisabatindi kembera hokana re kanne to ti kembera ti ona dalange wo munu dalange dolange kenni hoy atu indeni bursno seruma mosri anga yini gunu honu ku ganyi tan filanga wati be kadan kare ya ma labure keta voyager no himen go voyage ni debero debena unya sitini harun kanunga amman kai mun kembra gunu honu ngo kana akanenga wala tono kangara ya ma labure ngo kana kanenga anta tindono harenga nento tora kene kembra dalangi bursno onserungo kendo mosri hore kaneto tona dalangi mundu dalan dare ona mundu na yitu wonu tudu na dalangi ke wara yitege kama keta salwati ngana ki ho sete na kongo sarunga na ken kanemu watunu nanti salwatin ki a keta Allah hare abatendi amase amadalan bige abatena amhoko ka amalun Allah hare na kama ko qur'an kama na sabunya dalan ke kengari to mornu kengani kerchenwa dalan ne kunya ma ibatu dingranwa wati ngana ke wa kogono na man kai muni serbe no wora eglise ni watu nan di watin ke kemrega dalam bige goni kenyiga mini sahaba num po gabe ma jaman wonu sanki sena moro yumi ya girna ndia aw munana dalan ga munana yiti dardare wo mundu aw ken qobono mobe purge woni ken tutu yitu hili na dalan ke wara kama wati ngana ke wa kongono ho khawno ti abdullah ibn zaid akin wa ba qabla beri bani haris ibn khazraj akin ba ken qabla yari kembrega ake nkusaga dia asawna kange na sawnya hamiti ake no seno maru yukunya mpamiti dalambike mosiri mai hami dalanyake me wadawarni mobe yokumna ken fere me kutu kembra kebena abdullah ibn zaidiya asawna kange ay me kon moni iwo kongondo yaran kauna ikre makange yugo yo kusali dangi ya yugo ke komble ngai kingani doroke no ngunoa a komble ke abba manyani yiramba manya way komple abba mani kembra kelli dangiya dalange wa ma dalange ke dardare dalange ma dalan dardare ige kusaga ta dangan antani ke dalange gagiya yugo keri jawi telange ngana dalange ke qobo telanga nyana mani abdullah bun zaid ti kembre ga salwati ngana ki wa konkono ke sabra sarunga na kanemu wa tunu nan ti salwati ki kemra yugo ker khaneto abdullah ibn zaidira radiyallahu anhu atiyelin tan qaramunin hoy hime qeringa qora dina ke dalangewa abdullah ibn zaid tel ken khangay ken no qusui kebe gan lazani nga salqille kenko abdullah ibn zaidira ati salwati ngana ki angotini allahu akbar kembrenga salkhele model no hilane hono tarju nyana ken no koy hono allah ko wargi ko ni tanato ka hono ndako wadna ashhadu allah ilaha illallah ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ken wogde nam peddi wad ashhadu allah ilaha illallah ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كده عبد الله بن زيد أركاكرة نندي السلوات كنا أو كأكوني كنا يباني عبد الله بن زيد أقصى جالي جلي أي مرا كون ننتي إني كونكو أرو ياران كاو ينغا تهاري السربي غناتي إغناتي إني ياوان إما غاركتو كي أقول بان يوكي ديا عبد الله بن زيد أقصى جالي جلي أو را كتا الله هارينا أتي كتا الله هارينا غاني أتي نغرا كويغو ورّي nsaunti ngwa khangana kusan kui agara hoke war mo yara la halan kuna Allah harinda kembere gatira dalange go wara ma dalan dare ike tana dalai ke gagiya kembere ati iworna mani ira ya ran kuna di salwati ngana kin wo dalan ke katun porque surna tunan di watinge ati dangane ne tele indi in kharamuni hoy himbe qiringan qora kewa iti ken khanga ken usui a usagara lazan ke ari kharamuni ke a sagari Allah harinda Allah harinta dangan Allah harenti innaha la ru'ya haqqin Allah harenta dengan innaha la ru'ya haqqin insyaallah tigen tungurun ku yamba kebe war ku inde salakille ke tungen Allah gana dungate kembenga Allah harenta dengan tande bilal qaraunde salakille ge hagra war mo ande bilal qaraunde kinna ya salakilana Allah harenti fa innahu anda sautan minka bilal qanne ken kanne nan Qur'an ken kanne nga akane nan surun dan kanne Allah haren pagara bilal qaren garitay ken ako ni nan di salqile sir qarqaren te nyan qabana ya sirbenu a sharti nunga sabati sirberi ken birenga kebe ga Abdullah ibn Zaidiya ara kanu ike be gara wari wurun ku ni ike me ike ayin nan ya agolle nya na ike me na salqila ala ken kana ta Allah renda ike be gara wari kira kanu imana ya agolle nya na Allah haren te kembiti basi dia bilal kharam le na sawu ya kanne nan qur'ana akane nan surundan kebe gani liqama angin na kenya ngana tar ko gumunda koyi nanti yiwo ke agar himbe war koyi ni agar kharam li lazaliga kembre nga atlana kharam li liqama ngane ati kembre ngane munana salen sigili kene liqama tawtin Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله رقروني كقهني كم بلنا الله رنتي كم بلنا أنكنا يالي قاما كم بلنا سالنا نسكي كنا نتوان كنكي تنكما ka kebe gan salakhilinga kenan to bilali bun rabah anna ken garawni kenga obo mani sabuni Allah rengra bilal krangre bilal qanen qorei a khane lingai wa qane rono sirndi bo kya sabuni anya sunna salakhilana ana krangre ana ma yan nandi sirasu wana kita kenna akhiri salakhilana shartu nu yawai ahana hana ana ya kamane awatintu wati ana ya kamne watin to nay manturu he manturu ngati tuye kemiti wati ya pase manturu ni hikumba ana ya kamne watin nganaro awatu ken hananga ahilandi ana ya kamne amman kayan qoreni ana ya amman kayan qoreni wani ya yugo khana yana ma ya yare ira koyin nanti salkhilana kebe gani salkhilinga akane anay aw kilonu kray akane o kene kenga birambe watinu kingani qannu ma yang kantengani anai mankayin honta daga na sigina sallan qiri aw kene kilonu kray me haqe sirbe qannengo kene ken nivoy anai salakhile ke me nyamo awatu salakhile ke nyamo nyawai na sawunya Allah renti ne man kusiya kama ti salakhilano ti kunya yankangen qoreni al khiyama kota yankangen qoreni ke ngorena kangai iqanun giluni qinati qanun giluna anda ko nandi iqanun kunya giluni qomi serunga atunu mo ayi amuradun bitikin ke ngoreni e kunya wasanteni al khiyama qoreni parce al khiyama kota beso antirni Allah jome na abane mane keta sera agana tanan an sera na kangai bo salakhilano kunya sheran gabe ni mosir a misali wa khomi ana mei tribunal nga zuzi nangirni nansini misali de nanti no hoywe anti tumwene keta arandi nansera na khangai
bo serebe no tribunal no ne halaga ne kamesel wal kamuli sere kuzu girran sigi nanti okunan seranga keta an wasene anyi mengo wuru anyi mengo wutini kem misali ya ti salakala no gunya yumara wutundeni alkama quraydna serun kutuma na sababunya ho ga na salakire khanne kemu anya haramre me anya jinai anya yite har gulanu isuka mande wanya na sherai salakala no ngana alkama kota kembrenga ikunya yumara wutundeni iwasandeni kiyan sauna Allah harin da te kanun giluni alkhiyama kota me awreni iyan kangen koreni na sabunya sir ho ga wasal khir khanne mu aslamin da kahiri ajinan da haramare me asuka mun dinga shira anda kinni hoyi anyan ga yin korno a misali tirunar ndi igana da zuzin na ta ansira na kangai tirunar ni jama'a sunna girna sinan do ku suna ansira kenna mu wasene anyan ga yin korno kembire ngana kemo ware salakhile abra yon koreni hituna ne he kina sabuni aw hitajini ya tuenga aw hitajini sirebe khana gawa ya gantu banehi anai akamanen kannen koreni akamanen kannen wara musri ya tuenga nai kebe haigara awari kuindi ira ya gankara kinya nya kawana akhiro ka kinga gwena di ya tuen bane aw hitajina kannen koren kana aro kannen sure kemra aw hitajina katakuma kemre na salakhilanu isuka mande nyungume keni Bilal ibn Rabah ya al-khayma kota wa al-khayma kota yi kanun gilunyan al-khayma qurayni yi yangan qurayni kena sabuni seruna salakhile una ya mundu unatu ina ya mundu unatu asrin kemin bakarenga kanne kangari noto brawli o kharayanga ma brawli misri qore hoyino ayini tablonya semende yimisirendi serebe gana sallen qilli kembrenga iwan qarangu ni sall qille nya hina iwa sana tablo kedi nan qarangu ni anya monu no kubenu go futin no kubenu wanda futin iwan qarangu ni kenga kembrenga o kitena sall qille njopa anta ko min nanti sall qille lingi nan mikro liga nakri ay amay ke mori barawli no to qarenga barawli dongu orake la hala warno donc ken nyamo sire islam son ko na nyaare tike serebe gani salkhila aga wat nanti aranta mosri salkhilen ka sartunun sabat ndenga akannen koreni akannen ora kembirenga ana qarawni salen qirmonga pour que braji ke garo timene mobe na samu salkhile adrajan koreni salkhile no khoy wona wari kunta qawana futi anati Allahu akbar don hamza abi haylaqina kene ake Allahu akbar don anta kwan ake futu anati Allahu akbar awure ngani nyawono mosiri kemo ko min nante ange mesikante nyawo Allah qorawne Allahu akbar wuren Allah qoren kana ham angana ake futu himi haylaqina kemo yana istifhamu akwa ko mana ti yeli Allah ya qoren wa awure nyana kin akwa ko mana ti yeli Allah qoren wa akwa sika Allah qorawne kembere na awre ngari nyawono mosiri ango kengali salakhala non legi wote Allahu akbar donc agenda ko na futi kenanga halle ashhadu an la ilaha illallah donc ashhadu ge hamza bi haylaqinga kenga ko na futi hono de ashhadu an la ilaha illallah donc agenda ko na futi dana age futu anyana istifhamu donc awanya ko mango komande yeli nan sere nan de Allah ni banewa akomi ango komana sika ken donc kenta ko na futi Allahu akbar la kan futi ati Allahu akbar ashhadu kempo honda futi ashhadu an la ilaha illa Allah lamun ko futi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mati ashhadu anna muhammadun de awanya dai ashhadu anna muhammadar rasulullah dalikero araike anko idgamun meri ko mi kitabu mun gornte mowe himen wo fiqi ngarna wo yagatu ke mosiri kembirina anati hayya ala salah amo hayke amo abun angi men ana waqfu nyai amo hayke man kay mbunin angi men hayya ala salah anati hayya ala al falah hay misane amo kem man kay mbun an qoron forani wadi kembira huruful halaqiyya qom kentu indengan mowe hayya ala al falah donga kem mori kani aw hitaji ni ya tuenga sereben wana salakhlama agane qrawun dai una ya gantu kemra tigo ke keben zaid abdullah ibn zaidiya adiga bilal qrawun le qom Allah renga nyamar mowe ken no kusi
bilal greti madina misire Allah are misiren tate mu'min yare wanyino aken kombe kenya wure utinde dina misire ge tatun su ko manten awro utinde dina misire ngam misali kombe ke gileni raro kamwa dina misire ke wa ka hogo misire ge tate imeno misire ge antinda mu'min yare ke kombe ni angilai kenya sawni bilal ni ra sedu ken kombe akama anyi sallan qili agana sallan qili kembere nga tawunu mahajirin quraynga bu an hajirin quraynga raw kitana duwanya kembere bilal ni rasetuno mu'min ya kira ko inna ta gana setu ige kombege kama keta gana sallan qiri agana tawunu magana hajirin quraynga an hajirin quraynga wati duwawi wona kenyana ati allahumma inni ahmaduka wa asta'inuka ala quraishin an yuqimu ala dinik ti allah nganti gana ngodde may murrama quraisunun kama unama sigi oro dinan gollena unama sigi oro dinake gollena alla nganti gana ngodde may murna ma quraisunun kama unama sigi oro dinake gollena komi maka ibaratin denga oro dinan na mobe yere kanu ma ribarati oro dinake gollena ti wurosu bilal ni ke koni mu'min yara kana ke sabatin agana sedike kombenga mana sallan qiri kingana kampana o taunu mahajirin quraynga bu kembra ke duwa qarna kembra bilalani sallakhlana kebe gani salakile ngasa keta mazhabugum no mena akiten tanin teni kebe gani na tarjunya anat Allahu akbar kenan kuru nanti ashhadu la ilaha illallah ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah don na kenko anno umre nan gidena hendi tay khari ashhadu la ilaha illa kenni imam maliki mazhabun salakil mo wadigena tarjiu kebe gani na Allah akbar ke koni tanato na toki mena subangani keni Muhammad ibn Hanbali keni kum mazhabun salakhir moye na Allah akbar ke koni tanato na su toki me keni kum mazhabun salakhir moye kembe nga hembe gana ya tarjiu ga na ya mobana ga sumbana mazhabu yura suko mante mutu keda kebe gani qad qamat as-salatu na kengo tabane keni maliki mazhabun salisi mo ga la qama me kebe gani qad qamat as-salatu ko tahillo ken kani abu hanifata ken kani muhammad ibn hanbali mazhabun salisi mo ga ni ay li qama mo ko qad qamat as-salatu ko ni tahillo kamaliki mazhabu ken ko ni tabane ala kulli hali akoni mena islamun na tunanti asuka mante ngiri Allah harin asuka mande faran sunnai himina ke mor anna ma asile jiragari wala don salqilan goni aw hitajini ya tuinga aw hitajini na sabunya golla ni golle be qorengan musri wa golla na abrajun qoren musri pasa ko inanti nguyen gote ngata serebe nu igana himeno gana fadi gana qabun ni nguyen gote lantu igana salqilan ngari kran kare ya ma serebe gana qur'anan dursi arun nabiyum aro salqilana aro shahidun puru selbin wana shahidun puru mun gote landa kuigara komi isru jate ngodanta baga katawe ya ma kuwari salqilana ngana fati haraga na wujin jate nsine ya mun gote landa igana kembrega ken salqile infasam tawa kembra ke dangi halesa kebe gani muhajir na garin madina keta ide a magge mu yahudiyan na manuko nanti keta oru dabari untalle mekitana digunda dabari nya muhajir nanon kan ma tuntalle mekitana bo Allah kusagara ken gare ngara qure ngama taweri na sawnya muhajir nanu garin madina kene gilu quba kene asma'u zat nitaqain kene az-zubair ibn awam kagumena bintu abi bakar radiyallahu anhu dongu ukene quba bana rayin aken sigindenyi an no nya khoro eken quba bana aken sare ti yoy ira to nya abdullah ibn zubair kenno qusu iro lemekeri na lakin Allah harenga lemeke saw itangama na tamaro li rakhina atina tamaro go mundu irali iro tamaro li hala arna tamaro li rakhina kambu maga kanandini kembira nan kitana abdullah ibn zubair rakhini kemna targum nda ko nanti ho hana begaro abdullah ibn zubair no ni kina la rella gaje na sawa tamaro kambuna akanani na rakhini kenya sawni kenya sunnai lendumunu lemena sarbana wa kannen botono ti tambaro Allah reno ke golle sabura kemra abdullah ibn zubair a kenya ya muhajiranu lempana hananga bo kemba lemme be ga sare lansar nuli wadi kenda an-nu'man ibn bashir aken kanin lansar nu lempana len hana be ga kite lansar nuli aken ni kenga bo ko wadi danga halesa Allah rengaro madina sinemebe aqaso nyerundi kene Allah rel madina ntare aqaso nyerundi
kembirenga kebe gani oma Aisha ummul mu'minin Allah haren lotai ken Allah haren kagumya ora ko ina ndi munine kenya Makka Allah har bilan be Khadija to ga fati Allah har na wucinya nayi yaren dama ken palle sahabanu li ina nan siti karangare ya ma sahaba yaru uri na nan siti mosri ken ma Allah haren gaurni kebe gani Aisha arke mundu aro Sauda ka Sauda arke mundu na usa lotikinga ka kebe gani Aisha ken gale munine parce ken ko tan nani ken mu sinotumi ala renga yawu mununu wati be renya wungo sinotumi kenya hijiran sinotamiro banindi kembira alla harello tay madina ntare nkaso nyerndi kembira kenani Aisha wungo sinokabe alla renga irontay bo Aisha tarugumunda ko nanti aken kibaru anya kibaru kenda laran sore anya kibare kenda laran sore na sabunya alla harello ti akenga kenyari akenya ankombe kelo kenyari bo owa wali nyaanun kutu kullo no wuro nyari nyaan kombe lo no wuro nyari ka Aisha kalelo kenyari kembrenga kenda laran sori mosri nyaan koni owa wali manyare ngono wuro nyari ka kebe na Aisha kalenga kelo kenyari tarugum ngakoni nanti oma Aisha ummul mu'minin ken mu'minan ummai ti kotai ayin sangana aro imelemu tunyi kaci sangenye kebe gani kaci jalenga tunyi kenya komi ken tuindengani lemunu maga mobe ti kenno kusui amma diaria ti kitenga nanta lere keta ayongula ke arken dabari keta nangusana jiwo nyama na kenya na ya unyanke nangusa ariya ndatai Allah hare nokwa kagaira tai Allah hare nokwa ti asedunde nyomen kama asedu nyomen kama man ka hana nyome tana kama kembere ngano to kama nandiga Allah haren kara ti nyome ke murti nyome nga murti tima manan kanu tora na ma re Aisha kida timanti wa urusha o manyare na nyome murti bo nyome nga murti tima hoti dangani tigemra tuna nyome ke kache unawara Allah anga je mi kuma na futat no la anga cengara bira mo la anga cengara bane nyoma ko saga sabati Allah ko ni ranya bas ma buari kembena udia mi woyan kanana nga Allah haren kara kiendi arayin sahaba ni wono tawnu Allah haren no kwa ken no kusui ira idan ite Aisha nandiga aroni kombeni ira wari kombeni ira woni kombeni watibi iti Allah harenda arna barkero andi an korenda anna barkero an korende annangan kembrenga sabanu benu ge tawna Allah renta de kunsu ko madina duwanya Allah rena kembrenga ti Aisha anya an kibare rallaran sori na sabunya anya kenyari kembrenga kenna gale anya qaso beri wote ti shawalan qaso Allah re madina ta an qaso nyerndi na sabunya Allah re aro madina arabiul lawalan qaso nyeri kengani jalamun qaso don rabiul lawal ربيع الثاني جماد الأولى جماد الآخر رجب صعبان رمضان شوال قسم يدي كم بيرنا قسم يرون يعني يغروتي الله على نعم سلطونا قسم كن قراني سلطونا قسم كي مدينة قوم مع كن عاتي كن قسم بقونين تيغاني نانتونا نيانيا من نقول لارني نيا هو غنا سلطونا قسم دي أنيا أنت لغرني man nango ma nya ho wana saltu nan qaso ni nya ken dalaga na sawunya qaso be qaso tere ma nyuma ka Aisha nya saltu nan qaso kyari kema Aisha metini man nango kella rabi ho ma tinan din nya ngana yar tan dalaga tiele kona Allah ren ka umuguri himbe ta takhin ko kita Allah ren dini ke ige murunde nya saltu nan qaso ni wa nya an kana nya saltu nan qaso ni kembere nga kinga ko nanti qaso ke tere ntai man nango la ranya yi gurna kama kembale tere ta qaso ke dongu na sawunya Aisha wayi yankana Aisha Allah harenga na to ko hamure aro Aisha kemma Allah harenka mun kutunda kina karan karehi sina jurun yangati wayi ngan naro Aisha to ko hamure don ken Aisha karan karehi kembenga kebe gani saltu ne nan da kaso tere mai ke ligiri ke more na sawunya Aisha nya saltu nan kaso bo kenna yale Aisha
nya ho gana akiten kama gilaserunga yana nya ho tibaraki ne anya kanunu ina kenya saltunan kaso kare na sababu nya kenyi me muri saltunan kaso ni wala rello tay saltunan kaso ni na wunto sino kabi kembrenga kebena aisha nya an kabarenga kabar gabe dangare ka ora khenka tikenga nandangi nan same lengi kane ola la khedangin toni ora khenka tikende tayenga kallengi ko lengonta ora khenta no kende tayene ila kali bokenda ngale ke watu no kingani madinantare nsino nyerndi kata segundinga kebe gani na sallenya na toyi kelli wajibi Allah harendo sabanun kama na sabunya sallen me farran sallen wajibi Allah haren kama kebe gani hoyenga sallen wajibi Allah haren kama Allah haren ga de kamune gene bita ma anterne nguronga ay lankara Allah hare lissalli sallen wajibi kama kasu ko man de nyana hillo ay arakanu hilli khana ya arakanu naati kenya ke wati ay kiyani madinan tarin sino nyerni kata segundiga dongu arinya arakanu naati akini salahana arakanu naati lasara arakanu naati hutro arakanu siki sawho arakanu naati soba ken to imone kemrenga ari kelli sabati kelli wajibi ka ari sabati hilla qari nanti harsa sirbe gane debintere killendi allo to hillo ke kama maganta hutro onke ngone timani na onke yana sikoi keni asilunga kembrenga an to hillo ke kama keta hutro onke timani kangane tagene anta debentere killeri keta on salahana yana nagato ina lasara yana nagato hutro ken sikoi sawho onke yana nagato soba kengi moni ken kana di wajibi ke wati ay kingani madnan tare nkaso segundinga kembrenga khibar gabe dangi kuwati ni kamisan singabo misal singa wole nga kalege sinire woni duwawnya alla gana duwete kotata na wadangi ta kutiga wote allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin تغنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء سعيدة